استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار شوپینرین می هجال هر دری دم باش هادما پیشکش کردن بلتنا دم جمیر سی فرمو گرنگترین سرنوچا محمد اسماعیل اندام دسته سروکاتیا انکسی و برپرسی ریوبر یه پولیت برو پارتیا دموکراتا کردستان سوریه راگهان گوگفین ترکیه نبتنل دیجی پیدینا بلکل هم برگل کرد دوزا کردی روجاوای کردستانینا اروها لقمان اوسو اندام کمیته نوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دبیجا ترکیه ادلیب دورندن ناگهاره لگوندواری حلب پین زاروکان ده تقینا ماینه که ده جانا خوش دستان دم باش محمد اسماعیل اندام دسته سروکاتیا انجمن اجتماعی کرد لسوریه برپرسی ریوبری پولیت بروا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه راگهان گوگفین ترکیه نبتنه لدیجی پیدینا بلکل هم برگل کرد و دوزا کردی لروجاوای کردستانینا و ترکیه العفرینه دجبریا خوش بو دوزا کردی و پیش روجاوی تکسکر دو همینداریا گشتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه جوین خویا اسایل بشار قامشلو لدار خستو ده جوین ده چندین مجارن گریدای بروشان هیا کو روشاوای کردستان تعداد درباز دبیهاتنا گوتو بشکرن ده جوین ده رکافتن لسر کارنامه جوین هاتا کرنو روشا سوریه بگشتی و به تایبتی گفین ترکیه لسر نافچین روشالات چمه فراتی و ده الگرانیا گلی کرد درباره گفین ترکیه هاتنا گوتو بشکرن محمد اسماعیل اندام دسته سروکاتیا انجمن اجتماعی کرد لسوریه و برپرسی ریوبری پولیتبوری پارتیا دموکراتا کردستان سوریه راگهاند کو گفین ترکیه نبتنه لدجی پیدنه بلکو گفین ترکیه لهمبرگل کرد دوزا کردینه لروجاوای کردستان و ترکیه لعفرین دجبریا خوش بوی دوزا کردی و پیش روجاوی تکسکر محمد اسماعیل گوت کو انجمن اجتماعی کرد لسوریه تکزیل سر خستنا نمالا کردی لگوری برجواندین بلندین گلو دوزا کردی لسر تبای آستان دکی برپرس ریوبری پولیتبوری پارتیا دموکراتا کردستان سوریه تکز ذکر و گوت کو رژیم اسد و اپوزیسیون سوریه و ترکیه پشته بن کریزیان مالا کردی گریددن داکو پیلان خول روجاوای کردستان جی بجی بکن اندام دسته سروکاتیا انجمن اجتماعی کرد لسوریه اشکره کر کو د جوینه ده تاکازی لسر دابین کرنا تبایا پیدویان جبوی سرخصنا دوزا کردی و مافین گلی کرد چه دریا دانستاندنان و یانجی دریا کمیته دستوری و هر وها تاکازی لسر آوا کرنا کمیته که خودان ازمون جبوی پشتوانیان و نرین انجمن اجتماعی کرد لسوریه ده کمیته دستوری سوریه ده هاتا کرن هروها ده جوین امیداری گشتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه ده بحثا کار ریخستنی انجمن اجتماعی کرد لسوریه و چاونی اکتیو کرنا کار اوفیسن انجمن اجتماعی کرد لسوریه ده بلاف کرنا رح پیک و جیان نابرا تبایا پیکاتین روجاوای کردستان ده هاتا کرن اندام کمیته نوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه لقمان اوسو دبیجا کو گلک پیشبینی درباره بهفگورتنا دورین کردستان سوریه دبن سیال هواتنا کدنا برا امریکا روسیا ترکیه و رژیم اسد دته کرن وکو چاوال عفنا روجاوای کردستان هاتیه انجامدان لی ترکیه ادلیب دورندن ناگوهره اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه لقمان اوسو درباری دانوستاندنان ده هفدیتن و کنگرین اقلیمی و ناودولتی سرمجارا سوریه نخاسم سوچی و اسیتانا درباری ادلیب و آماده کارین جبو جنیفه داخویانیک بلاف کرو گوت کوگلک پیشبینی درباره به هفگوهرتن آدورین کردستان سوریه کوبانی و هریما جزیره دبن سیال هفهاتنه که دنابرا امریکا روسیا ترکیه و رژیم اسد و کوچاو العفرین روجاوای کردستان هاتیه انجامدان تینه کرن لقمان اوسو جمال پرا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه را راگهاند گروشا سوریه دنابرا دورین هجمون دولت اقلیمی و ناودولتی انکو هر یک پارا خواج سوریه دخوازن و دست جبرجواندی خوا برنادن دابش کریه و هر یک دخوازه پاراخوا به دست بینه. اوسو آماجه کرد که هر دو دورین ادلب و روجالات فرات گرنگیاویل با ترکیه هیا و ترکیه دبیجه دورکا چکدارین پی دیین سر بپکه که ولوی دوری هنه و او یک مترسیه لسر اولهیات ترکیه دکه. اوسو سربار کرد که روسیا حول دده که دوباره توای خاکا سوریه رادستی رژیمه بکه هروها روسیا ج امریکا دخوازه که ج سوریه درکوه جبر که هبوناوی ده سوریه ده نرواییه و امریکا جی بتنید خوازه که هبونا خواه استراتیجی لروجالات فراته که دولمن ده به بترول بهیز بکه. نافبوری آماجه به ویکی کر که ادلب دورا که بهتریا گروپین تندرو و اسلام رادیکالی خود دگره وک آنیا النصره و چکدارین سر به اپوزیسیونا سوریه و ینکو حکومت ترکیه پشتوانیا واندکه.
او یەک تێ تەوی کو تورکیە دixwaze destêwerdana xwe li wê deverê berfirehtir bike. Di dema dawî de Tirkiye ragihand ku wan hejmarek mezin ji gundewarê Idlibê deste serkirine. Niha bêhtir ji 3 milyon welatiyan lê Idlibê bicih bûne. Bêhtirî nîvê wan jê derbederan e û ew yek nêzîkî bajarê Hatay ya Tirkiyeyê û eger şer li wê deverê hate encamdan wê rewşeka derbederiyê were rûdan û yê Tirkiye berpirs bê berwan de. Oso dirêjahî bê gotina xwe kir û got ku dema bihevguhertina servet çûye û Tirkiye tenazul nake û bihevguhertina Idlibê bê deverên din yên Sûriye wê bike. Endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Luqman Oso dê dawiya daxuyaniya xwe de got ku Tirkiye dikare şer lê Rojalatê Firatê bike bi taybet devera Cezîre Kobanî lê gotin û biryara dawî lê Amerîka divegere. Li gundewarê Helebê pênc zarokan di teqîna mayînekê de jiyana xwe ji dest da. Duh roja şemiyê pênc zarokan di encama teqîna mayîneke ji paşmayên Daişê li nêzîkî bajarê Erraîyê dibin kontrola Tirkiyê de jiyana xwe ji dest dan. Ew teqîn li gundê Tililhewa ya li rojhilatî gundewarê Helebê ya ku dibin kontrola Tirkiye û çekdarên opozisyonê de hate encamdan. Bi dihan ji welatiyên sivîl di dema dawî de di encama teqîna mayînan de li gundewarê Bakurê Sûriyê jiyana xwe ji dest dana. Piştî 6 salan ji bin çavkirina hevjînê wê Emran Mihemed Emîn Umar yê ji gundê Rêmêla Şêx li şama paytexta Sûriyê. Leyla Ehmed nihal kampa Agrî ya li Herêma Kurdistanê dimîne li gel du zarokên xwe û hîn çaveriya hevjînê xwe dike û ji ber mandîbûna ji bîrkirin û çavrêkirinê. Leyla dibêje ew raserî nexweşiyê hatiye. Ji dema 10 salên hevjîniyê tenê 2 salan Leyla karî bû bi aramî li tenîşt hevjînê xwe bijî. Lê ji demekê de ku nêzîkî 7 salan dibe, hebûna hevjînê Leyla di jiyana wê de tenê wêneyeke kevne di sîngadî warde û egera wêyekê jî ceng e. Cenga komîna şûrekî destê xweştevî û hevsozan ji hev dibire. زلامي مد 2012 ده ام الشامي بون احداث شيبون ام تقريبا دهرو جام بخوارنو افمان يعني دورا ما قش محاصر بوج داعشوا ام بقاطرة رفيان ام شار مهال جندمان او وقريا شامي وقريا دروجا ما ومالا معاني وهاد جند پشتی وینا بدمها دیسا گوزی وگرم وگریا جوی چاقی دش بیست و دوی مها یکی 2013 ده کچکام خودین و دابو 25 روکی بو و حطان هاکا ام تشتکی سر نزانن. ليلى محمد أمين كو هفجينا عمران محمد أمين عمره جوگون دي رميلا شيخ نهال كامبا آكري لهريما كردستان دمينة لگل 2 زاروکن خواه و دمالک هف بشته لگل بهتر جدو صد مالباتن دی دکلا آکره ده دجی دناف 4 دیوار سار ده آخینان ده دل خود دلورینه اومینا به هزاران جنین سوریه جاوریا کسکی دکه کو وگراوی مینا خونکه یه حياتهم بخدين التحيات يعني افشش صالي ما از لخوشيكنا ما ومرتشينا بو عملكنا ما ومرتشينا كير قحركنا ما ومن اخوات السجارات شوم سوري وام تشون شاميجي ما فيدا نكر ما تشتك نكر ام تشلود تشونا مولود هاتن يعني كسنا خبري كي راج مرد بيجي نعلم كي دمانا انه الساغم مريك كز تشتكيش مرنا بيجا هفجین لیلا جی 22 هیوایکی سال 2013 و بنچاف کریه کجارا داویه یا که هاتیه دیتن دما که سواری اتومبیل که و گوستنه لشام پایتخت سوریه بو و جارکه دی نهات دیتن. لیلا جی چند لدو زانیاریه که درباری حوالی تمنی خوگریا لمخابن چه هولن و سر نکفتن. شو چون شفري باصي وما برسيجي جوجيا جراجا حرستا وكت فوكس سبيني ده وجو بيد تشبيرتشي بوبا من زانن ليلا جبوان 2 زاروكن خواه لگل چاوری کرنا نوچه که جهفجین خواه دیجی و زمانی روشاوه جهفجین ویرا دبیجه گلو تو ساخلمه یان برینداره تو ساخه یان جی تو لجیان نمایه
تجارك ديل من بقرة ينجي أزي حتى داويات من جابريات بكم ليلى نمونيك هزاران جنينكو بالا خو سبارتنا ديواري خماسار جاوريا وگرك بأگردكن كل سلاطين ديكتاتور ويكي تيناغهن كو مروف نتني هجمارك لي مروف هستو حسكرنو بيري كيرنجي شيرين كيلو بله شوپنیر می هجا بری کو امبلتنا خو بدایی بین دوباره به سنو چار بنویرا محمد اسماعیل اندام دسته سروکاتیا انا کسیو بر پرسی ریوبر یه پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریه را گاند گونگف ترکیه نبتنی لدیجی پیدینه بلکل هم برگل کرد و دوزا کردی روجاوای کردستانی نه لقمان اوسو اندامی کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دبیجه ترکیه ادلیب بدورن دن ناگوهره لی گندواری حلب پین زاروکان ده تقینا ماینه که ده جیانا خوش دستان بلتنا دمجمیر سی بداویات رشاد بختوار